Dame i gospodo, evo posle 20 godina konačno smo dočekali da držimo ugovor u rukama koji garantuje i obezbedit će u ovoj godini početak projektovanja izgradnje kanalizacione mreže u naselju Krnjača sa leve obale Dunava, kao što smo govorili u mesecima iza nas. Naime, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda i Mašino Kop d.o.o. Šabac potpisali su ugovor u vrednosti od 40 miliona dinara za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže u naselju Braća Marić. Mislim da je ovo veliki dan za opštinu Palilula, veliki dan za grad Beograd, jer posle 25 godina obećanja raznih vlasti, raznih političara, lidera, što lokalnih, što gradskih, konačno su se stekli uslovi jednom odgovornom politikom. Uštedili smo novac i investirali ga i investirat ćemo ga u stvari koje čine život naših sugrađana, pre svega na teritoriji opštine Palilula, i koji će rešiti ili početi da rešavaju višedecenijski problem, a to jeste nedostatak kanalizacione mreže u 21. veku, što mislim da je u ovom trenutku nedopustivo. Ono što mi možemo da garantujemo, a to je da će se u ovoj godini raspisati još jedan tender koji će omogućiti da se ta mreža nastavi u drugim delovima, da kažemo leve obale Dunava, koja će povezati kanalizacionu mrežu i sa ostalim naseljima. Mislim da ovo zasigurno garantuje da će i drugi delovi naše opštine, pogotovo sa leve obale, dobiti mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu u godinama koje su ispred nas. Zahvaljujem se timu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovom projektu i koji... BVK, tačno, Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, gradskom preduzeću, koji su pre svega stekli, da kažemo, mišljenje da je ovo prioritet u gradu Beogradu i da svakodnevno rade na projektovanju ovih zadataka koji se postavljaju ispred nas i koji će omogućiti građanima da posle 25 godina, ponavljam, posle 25 godina raznih obećanja, laži, obmanjivanja, konačno dobiju šansu da imaju kanalizaciju u 21. veku. Ovaj posao se neće završiti u narednih nekoliko meseci, da to odmah saopštimo građanima, ali početak je zagarantovan. Mi ćemo krenuti u izgradnju, tačnije projektovanje i izgradnju crpne stanice broj 2 tokom ove i sledeće godine, što će nam omogućiti da privežemo kanalizacionu mrežu i u ostale delove, tako da u narednim godinama mislim da ćemo kompletno završiti ovu kanalizacionu mrežu, tako da građani zasigurno će dobiti elementarne uslove, ako tako mogu da kažem, u 21. veku, a to jeste kanalizaciona mreža. Paralelno sa ovim, zahvaljujući BVK, znači našem gradskom preduzeću, mi ćemo krenuti u rekonstrukciju vodovodnih cevi koje su stare, dotrajale, azbestne cevi, gde evo već smo i takođe u naselju Braća Marić u Krnjači otpočeli zamenu tih cevi. Kao što vidite, dinamika radova i u izgradnji kanalizacione mreže, a i u rekonstrukciji vodovodnih cevi je u toku. Radimo punom parom i tražimo naravno podršku i donekle strpljenje građana da ovaj posao privedemo kraju. Hvala vam još jedanput, hvala svima. Ovo je veliki dan za Palilulu, veliki dan za grad Beograd. Hvala vam.